Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukunda Izo Boy Justin mumenyereye ko akenshi nkunda kubagezaho ibiganiro bya coronavirus. Uyu munsi turi kumwe n'ikigo gishinzwe kubagezaho ibiganiro byo kwirinda icyorezo cya coronavirus Covid-19. Get updated about coronavirus to keep yourself and the people around. Mu kwirinda icyorezo cya coronavirus, muzi ko kwirinda biruta kwivuza. Kandi rinda ubuzima bwawe, urinde n'ubwa mugenzi wawe. Igihe udashobora gusiga intera ndende ya metero mu gihe uri kumwe n'abandi, byibura garagaza metero imwe mu gihe urimo uragirana n'umuntu umwe ibiganiro, cyangwa se usige metero imwe n'ibice 5 mu gihe urimo urajyana ibiganiro n'abantu benshi bagiye batandukanye. Gukaraba intoki amazi meza ndetse n'isabune ni umusanzu ukomeye cyane ku gihugu cyacu mu kwirinda icyorezo cya coronavirus Covid-19. Kwirinda kwikora mu maso, ku mazuru ndetse no ku munwa. Mu gihe ukurikirana ibiganiro byacu byo kwirinda icyorezo cya coronavirus, gira uruhare nawe, ukoreshe ubisangiza abandi nabo bagira uruhare mu kwirinda icyorezo cya coronavirus Covid-19. Reka tugaruke kuri bimwe byari byarahagaze mu gihe twirindaga icyorezo cya coronavirus nubwo bigikomeje. Minisiteri y'Uburezi, REB, Rwanda Education Board, iratangaza ko amashuri makuru na za kaminuza azafungura imiryango mu kwezi kwa 10, mu gihe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka amashuri mu byiciro byose azongera gufungura imiryango. Reka tugaruke ku buzima. Abaganga b'inzobere mu kuvura indwara z'umutima barakangurira abantu gukora siporo kandi bakirinda kurya amavuta menshi kuko ariyo nyirabayazana w'izi ndwara RBC. Kuri uyu wa gatandatu yatangije ubukangurambaga buzamara icyumweru bugamije gushishikariza abantu kwirinda icyorezo cya coronavirus ndetse no kwirinda indwara z'umutima. Reka tunyarukire mu Buhinde. Minisitiri w'Intebe Narendra Modi yemereye abatuye isi ko igihugu cyabo kizakora urukingo rwa coronavirus Covid-19 kandi rugahabwa bose mu kubafasha kunesha icyorezo cya coronavirus. Nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Kurikirana ibiganiro byacu ku mbuga zigiye zitandukanye. Instagram ni Justin Boy Rwanda Dance, Facebook ni Justin Boy Rwanda Dance, YouTube ni Justin Boy Rwanda Dance, cyangwa se Red Blue Jade White TV na Israel Mwanafunzi. Murakoze.